President rule paling matam da su finance minister na bill ki finance ki koi budget puthok matam da additional oina IDP sing ki paisa am da hapte maduna tai di kai no da IDP sing se manipur da hal mai magi maram da halan gani habi ki policy lai ki habne policy lai na kamai handoi no aduna IDP sing na maram da hanna bagi policy lai te ada tauri bade policy ti lai raga di genuinely thamoi da seng na mai mapum da halani habi government gi leiraga di madu halana ba khandoi ne madu lan asigi manung da yam sathi ba aduma politics ama dirty politics ama suran thabana silli ba kanglu furup sing je maset khaidogna ra kan lam se akhoi gi maset thugai ga community sing ge thugai ge habi gi sathi ba delhi gi policy ma lein akhangai sing na hai se masi miyam na khangoni na thugai na ba lan to lakan amuk kano da so sambu da halana ba gi bafum di le roi ba haibidi akhoi de like ta bomb na toroga building 2 store 3 store gi building do bomb thadar ga thugai ma tam da kana na administration gi mathai action lobra ba madam da BSF ki army gi asam rifle gi district administration gi mathak ta laingang na akhoi gi leiba lapa oina to gi ba singje yaroi masi kai no na handbai maram di kai no ha kan da akhoi gi ethnic cleansing to ise so sambu da ethnic cleansing to ise mai tai singi mathak ta ne jik imphal da yengo leiba officing loi ma sakana ngam ngane ba natra sakana loi ngai mafam da sapro matam da security ngai adu leiba more da na traga tai mafam sing da ngakri se masi government si haiba lan se yawi hai se mayam na akhangai sing na hai si masi chumme na khale bai na haiba wa khadna te ko masi se sakana state na openly free thado poduna lamji thugairi ni akhoi mafam amade mafam da population se shift away ni adu akhoi changna ba yadre ni adu masi engineered violence ni masi akhoi gi leiba irang ne haba se masi delhi gi oiba achau khot yawe haba se adum akhangai sing na hairi du ne ba aduna fazabal londa english leng da hai the complicit oi hai do the central government is complicit to the violence hai se they are the makhoi makhutsi yawe hai ne ba ko aduna makhoi gi be zenda lai jai du ma hai ningi adu ngasai gi musai akhoi gi kaino gi matang da ngasai gi akhoi thong sabai matang da 2.5 crore akhoi gi sugi chawi militant sing na pi hai se sugi militant gi paisa kai dei no ba adu ta ga di ngasai government of india na sugo dum wari sanare moina lambi ma semba mafam ma semba du akhoi appreciate tau se ba to the manner in which they implement madu ne akhoi question tau se haibidi any khwaidagi masila tai se akhoi manipur gi authority laitre hai ne manipur hai state se exist outre government of india gi authority laitre rule of law laitre anything in mafam da taw tam da imphal gi natraga center gi natra manipur state gi authority laitre haibido adu example le pi se madu gi authority laitre hairabni na ngasai gi hairiba mai mafam gi equipment mayam sing do army na proktana mafam proktana yabana te ba haibidi india gi military ga kuki lalo sing gi manaraga aikoi gi state authority je thugaire state laitre there is no existence of manipur state masida chief minister na maming yo ne imphal yo na chief minister oi dana leiba laingak sina loimak tawga tumina leisilisna kai no ka na moina miyam je site ba kabaino site miyam je paisa na leiba ya ne khale aduna kai tawre madugi indication dune 350 crore kai thore ai se imam mayam se lupa lising tara piraga moi se leine na khale adu masi usitri bese miyam na gyan tara kanda aigi iramdam aigi lamdam aigi leiba sengmai lanba yadri se ai iramdam yonba zati nate khoidi lising tara yonba yaroi haibase ima sing oiba yo ma jibo lakhum thoyena khaleba 350 crore se kai thoko yaroi masina khoi miyam se da chairaga ai khoi bu namdaba yaroi masi illegal oi haibase haiba mam thoi masi election gi motivation na tobuni haibase miyam na haibam na sangodo adu ai khoi dadi waraba matam ni na sei sei khoi financially completely breakdown ni flight ticket chali ni flight nate anaba satra chappa dukan phamba akhoi gi business toba gari loan ba adigi akhoi gi kano asana ha aso ba more salam mayam ma ngasi dukan loan mak economically down to wudana akhoi na de hai ba ngasi aina sum ngang na han akhoi na around delhi dei sum thola ga wari sana kan hauji ti irang leitre
हाँ ना दोनों इरांग ले बना तीन हाउसिंग ने ना साथीरी ने वो हाउसिंग ने ना साथीरी ने मतलब कहीं ना कहना हाँ ना इरांग लेंगे ददी थोड़ी है ददी अकोई याद है भी रेजिस्टेंस हम लेने वा हाउसिंग से ना withdrawal syndrome दा कोई already अकोई normalize तो कोई मोंग दा अकोई शेंगमाई लिसान तो यारे हाय अकोई की ले भाई सिगी पिक रबा मफम से ले सिम यासन ना भाई मोंग वाला इसे मसी अकोई ना सुया बम ठोकते ना खले वा मतलब सिगी moment the moment सिगी moment दा कोई एक याद हो मिकुम दा कोई मणिपुर से काय रमने अदुना मसी अखोई याबम थोकते हाइबसे अखोई चंगी लेगांग मसी की दमकता अखोई होन लेगांग होन दे अखोई मियाम होन ताबनी मरम दे अखोई की इरमदम अखोई की मणिपुर से हजिकल फिल्म्स दा अखोई ना अखोई की तुंगी जनरेशन दा थमम बाइबसे अखोई ना सुन्या यारो हाइबसे अखोई ना लेफम थोए हाइना हाइनिंगेबा सिगी मतंग सिदा सुमने ngसागी फ्री मूवमेंट की मतंग दा जे गवर्नमेंट ना कई तवी लखते फ्री मूवमेंट दा नते हजिक मैतै सिंगे आइना मियाम दा हाइनिंग से हंदक की लान से मैतै की सरू सरेंग थुगाइरगा मणिपुर ngakoda मैतै सिंग ngai atai community मैम से याव है भी सुमे अदुबो मेन ओइरबा यालन सरुचु थुदेगदी हगुप ngam गी फिल्म दा तौप लानी हाइबसे अखोइना खंगबनिना अखोइ लेबा कम्युनिटी को लेबा फुल खुदिमका लोइनाना ngasi मैतै दे टेक तो होलैबा अमुक तांखुल दे टेक तो होलैबा लेंग मै दे टेक तो होलैबा अदुगा अमुक मैतै पांगल दसु विक्टिम ओइरिनि को हाइबदी तौरिबा पोसे खुलाई दो ना तौरगा तौबनी अदो मेन ओइरबदी कइनो हा कांदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से इसे पॉलिसी सिगी पॉलिसी से सिगी नियम से अखोइना रेजिस्ट तौद्रबा मसे अखोइना थेंगदा तागदी तुम कोइबा पीसफुल ओइबा मणिपुरी ओइबा ngमोइबा सिगी मतांग आइना रेफरेंस हम तक पिजगे डॉक्टर कोई सेरम रोजेस लाक्सगे कोई हुजिक लेरिबा फिल्म सिदा इमागी मैराना डिमांड तोरिबा स्पेशल असेंबली सेशन हाइबसिगी मनुंगदा यामना मरु ओइबा पॉइंट्सिंग तोंगान तोंगानो पॉइंट्सिंग इमागी मैराना पीरिबा पॉइंट्सिंग सिगी मनुंगदा उजादा लाक्सेनि सिने खुजि हुजिक लेरि फिल्म सिदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमदी डेमोग्राफिक बैलेंस पुरकनबा इलीगल इमिग्रेशन खंदोकबा अमदी सुगी मायोक्ता असेंबली ने रिजोल्यूशन अम लौबियो हाइबो पॉइंट अम श्योर हेबा तारे काम यामना सी पॉइंट बेलिट ओइबा यागनी माइ पाक पियागनी खनबी कमै येंबे थम मसी मतंग सी यामना हंदकी इमाई मयाना लुसिंग अकांदा को हंदक नान असेंबली दा अखोइ चंगसन इवन मखोइना कईगुंबा अखोइगी असेंबली फम दबो इतारगदी नोय मथौ तौद्रगदी सो लोंजने लोंजनदना माई मरागी मेंबर सिंग अदुगा इवन आई सामक याउना अखोइ पुलिस डिटेन तौदना तौरिबा पोसी तसेंगना ngasai lengak sina ngasai ahambagi mokoi numit humni akoi panthoibi akoi khura kanogi thangmoibongi leiba panthoibi gi leiba lampak seisda koina phamaga numit humni continuously phamaga sai leiba legislative assembly members singda assembly session ko haina demand tawbne haidi hekta haiba pod numit da demand piba sali du so hekta session menati hai tare ado miam na siguma pono pami session ma phamu aduga hajik taliba demand sing adu su yamna maram chaba pod ngaktani maram de hajik ki habi riba po sai ja demand sing adu naina dringai mamangda ihan hambada lengak na koi leiba sai leiba miam na protest ma ima sing tori posi da phajana dil tawdabagi mami ma chawna ta e moi adum phamjas nu na tra assembly da dum leijas nu haibagi mami ma tai ko masi yamna phajadaba potni haibase mai haina aina thamjani ahanma da ko haibadi ngasagi numit aroiba numit ki sangna akoigi moi memory na piba satpa matamdu da gate ta phamjalaga leiba desu leiba lenga ki mi singduna natragana assembly ki leiba secretary amana tholaga moina pining ba se do loction laga mi ama ani unahalaga se do piram maga loction ba yaw poto gate to security force na manung leiba security force thong lonsa laga sang ba yaro ha adum thamjan budri ma singduna phamjan gi bani hai tare ko adu gi poto lakhe bani adra masida miyam na ihoma lakata agadi laingak na horiba sing adu phajana dil tongnabagi damakta home ministry leiri magi secretary leiri mayam ama official mayam tharaga madu guma sing adu thoktanabagi id thorang hai tare ne madu lokhatabasima yamna nuaitabani haina ai thamjage demand gi matang sida suspension operation sigi posi wareba ma lo haibasi masi asing badi koi bjp gi leiba mamangi laingak tuna ahan bada cabinet hana warib logni su se koi masi state government yaw hana ihana master cabinet decision ma lobani ko law matung da government namadu delhi namadu yarakhidre adugi matung da assembly session ma mawang da phamgi ba unanimously manipur leiba
hoi madugi lan yi matung seis da irang violence ki matung da kuki singi members sing yaw dre du naga sing aduga leiba khoi community khudi makki leiba mla mayam sing duna tor kanda akhoi su se masi lokthok ka dungni hai na assembly do resolution logi ba leiba madu logi ba lei adu hojik su lokthok na bataksin ngani hai na madu lokthok hai na resolution lobo se masi government president rule thamjale thamo matung da amu makoina aidi governor na state ki mo silakanda president ajigi su jong thamjang greba thamo matung seisda hojik leiba miam na community khuding mana naga sing adi leiba community khuding mana su lotho haidna demand tali base masda manipur gi hojik ki leiba lengak sina su gi matang da wafom ta pandre even su ji state subject ne wo high rebo adu madugi yaning da budugi samna have state government na sri khemsana akhoi su se state ke subject nati hai padu da amusu myam da khoshau na ba ma pohol ka na imam myam na kari sigi su sidi akhoi na masi yabang moi masi ba sakai yo ba tonga policy mani khulai pai ba kangu sing yokhala ka da kanglu fruit nai ba manipur ma sem na ba gi da makta sangbat ki ba adu ma khutpu mani aran ba mani aduna su si lokthok ka dongni hai ba gi wari ma lo hai da imai me na amuk porak pane na lo aduna masi gi demand si yamna matang sa ba yamna akhoi matang sa ba mani haina haijagi ko matugi matungda khwaidagi maroiba points gi manungda demand amaga yauri akoi leiba village defense forces mayam village volunteer mayam singse makhoida illegally action logunu moisi amnesty pu moisi ain yoiba action lokhatino haiba wafom yaweba masi laiba sijo hojik han bada manipur se isda akoi gi mayam loi khangbigre akoi me gi tang ahumda torbungda chorchampurda ikogda amadi akhoi moreda akhoi leiba akhoi maitai na minority taba district mayam sing se han han loina kukulai ba ku gi lalo sing na man su da sana lalo sing laga attack tawra kanda mai tha da yum sani pan gum ba saw na mai tha bani num han han numita aduga nupi masu maduda rape case gi case mayam legi madu aina detail saloi ko madu laba matung drai du da ngasagi hairiba asigi leiba context is da madudagi hojik miam singsna ngasai sarkar matam du state forces na security forces na natragana akhoi leiriba akhoi security forces miam singsna madugi property life amadi yum thugai abasing protection na pi khidre madugi matung dagi miam na akhoi irang horoktana khorotana mayam ma tabak to su leikre ko reaction tholoktana khotna adui matung da amuk governor na akhoi leiba appeal to matung da even mayam na hainariba charambai gi leiba lusing busing na bok to khulai surrender tawdna khotna tawkiba yaukre ko yaw kana madu surrender taw matam do ida surrender na te akhoi sinaba matam sida yanagi batamen agreement se government na makhoi gi mathakta action namta loroi legally action namta loroi haibudugi adugi yanabagi thajabadu da haiba peace process da support tawra kana arabai tengol gi ma'am aina panjai bisi madu akhoi na media da thengni ba singduni ko madu gi podu yana dana thamgre adubu amon nakalo amon dana masai kuki laloba keno UPF tanatana kuki gi laiba civil society mayam amana samna habada kotu oiro adagi mai kuki jo council ro moi mayam singsna akhoi di separate administration pi dingai khulai thado oi submit to haidna phongna lawu matam da sakana action logde sakana moi matam da wangang de ko hojina kai dore hamatam dugi makoina action lo haram singdo hojina amam tangoina pharak pagi process ama lak process na ima singda macha singda ileiba nang na bagi do songthoki ba miam do akhoi naha singdo hojina amuk moi de victimize tore matam do security forces na kai dole hoge tolob sari ba yam laba state 30000 forces state forces adu yam laba ba sakagi around moi gi leibo nearly 1 lakh ki maya de le mani ko makhoi singna matam do kai do hoge moina life amadi property nga ko state ki mathau ne ba state ki mathau ri moina fail ore moina mathau to do matam da DGP gi mathakta matam du home minister gi mathakta matam du gi security forces ki mathakta security advisory mathakta action lodna noina karigi life and liberty property nga pa ngamdri no moi mathakta action logui mota ai khoi gi leiba naha sing village volunteer ma sing seida action sum logu sina ima mayam sida tumma sawa khangdana awaba mala ise masigi potigi imagi mayana amuk mafam dagi ima mayam sina to rakanda isa singse victimize to watare haidana makhoi sing sigi mathakta action logunu haibigi wafam si lakhi bane sigi issue sida
aduna sigi layo posida ngasagi makhoi gi oina bill lama pass tor kana moi di action lahon genu haibi gi demand se lak pase yamna maram chaba pot amani mase sakana tobum thoyena khali aduga masigi matang da masi tobusu ya na khali ko aina tobusu ya na khali haibi reference ma pijage manipur people's party na 1972 da akoina lenga paro matungda makhoina akoina adugi matungda kamai toge kan amnesty general amnesty na matamduda akoigi revolutionary organization ne khulai pai bane haidana leikiba kambu singge moina amnesty thama yoina lauthokdana jenda leiba mi singdu bokta matamda if correct me ko even rj moiram gadran khali ko makhoigi member singdu bokta jail legi thadokdana amnesty pokna peace pokna ba khulai pai dana india dagi ning tamni haiba kambu du bokta amnesty pi ke leiba maduda san se matamdugi lengang na ayudi matamdugi lengang to kana na pali manipur people's party na adugi matamduda ware ma lawraga amnesty piba yaraga ngasi naha singna akhoi lam akhoi hingol akhoi property ngang na bagi dam thokiba naha sing adugi damakta lengang na maduda political will lamaga loina na amnesty pidna e masidi smai to ne na to yabado madu to deba adu to haibane ba jigi ma ma na haise makhata badi ise so akhoi convener su lae adu makhada haidra kane adu haiba pose politically to yaba poni adu ga will laita ra ga di hojiki lengang na tobum thui amnesty piwom thui adu ga akhoi khunna ko singja amam tang phara ga makoina victimize to bose masi lefam thoi haibasi wafam thamjaw ga loina ngasagi assembly ma kauraga hairiba demand sing pibodo yano maram chaba mani matang chaba mani madu sarkarna tobum thui hai wafam sei masi aham bigena thamjage yam phajaba phumne hujik leriba film sing sida manipur gi leriba issue sing khudingmak sei loisina hona bada assembly session asi suksoi shodina ko batangai fade habadu ni yam phajab moni thambire sei makha ta se imada lak sage hujik leriba film sida koigi manipur miyamna aduga hujik imagi meira na so sobo khongjang sanction beri sanction lebe marak sida miyamna penadriba si khoi mamang da idp singi matang da su tongan ba koigi pr gi lenga ki matam da khoi March founder loishin bagi wafam phawpa idp sing ma sam sai mafum thanjin noi hai bagi process phawba koi cc yore hai bagi chingba hapet thamama matung da hujik phaw yoina lenga na idp sing gi issue si loishin na bokon reba sida so bu hang ma miyam na dum hang re ba tare wafam se de kamai yengbe idp ki matang da sagi mamang da president ruling da governor na december da 2025 2026 ni december phawta idp sing se halani na hai ki ko hairagasu tasengna yamna systematic oiba yamna reasonable oiba approach samta government paikhat palaite president rule paling matam dasu akoi finance minister na government na direct rule tawring da around 500 crore khak pi banatana tasengna laiba yum kai kai ro mayam singsigi yamna masigi yamna sincerely genuinely sigi mayam singsidi mangi property mayam sing board in file na tai tai mafung community khudimaki masigi damakta akoi rehabilitation gi damakta akoi karo lising tara natra lising manga da pire akoi amona masiri tawin haibagi moide leitebo double engine sakane haragasu maya manipur da leiba miyam na de khange ba bj manipur da bjp na palaba delhi da so palaba adu ga de akoi je paisa yam phangne na paisa phangba kemta leite ba masi miyam na khangba ma change miyam uchai bne ko adu gi wasu to khro president rule palinge matam da su finance minister na bill ge finance ki akoi budget puthok matam da additional oina idp sing gi paisa am da hapte maduna tai di kai no da idp sing se manipur da hal mai magi maram da halan gani ha gi policy leite ha bne policy leite na kamai handoino aduna idp singna maramda hananabagi policy leite adal tawri bade policy ti leiragadi genuinely thamoi da sengna mai mapum da halani haibagi government gi leiragadi madu halanaba khandoine madubu lan asigi manung da yam sathiba aduma politics ama dirty politics ama suran thagana silliba kanglup furup singje maset khaidoga khaidokna ra kan lamse akhoi gi maset thugai ga community singge thugai gi haibigi sathiba delhi gi policy ma lein akhangai sing hai se masi miyam la khanguni na thugai na ba lan to la kan amuk ma kano da so sambu da halana bagi mafum di leiroi ba haibidi akhoi de like ta bomb na tawga building 2 store 3 store gi building do bomb thadar ga thugai ba matam da kana administration gi mathari action lobra ba madam da bsf ki army gi asam rifle gi district administration gi mathakta laingak na akhoi gi leiba lapa oina togi ba singje yaroi masi kaino na handabai maram di kaino ha kanda akhoi gi ethnic cleansing to ise sosam buda ethnic cleansing to ise maitai singi mathakta ne
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯥꯛꯑꯝꯒꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯣꯏ ꯉꯥꯏ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ सरकार स्टेट ओपनली फ्री थादोपदुना लमसी थुगाइरिनी अखोई मफम अमदे मफम पॉपुलेशन से शिफ्ट तवैनी अदुगा अखोई चंगनब याद्रिनी अदुना मसी इंजीनियर्ड वायलेंस नि मसी अखोई की लैब इरांग ने हैबसे मसी दिल्ली की ओइबा अचौब खुद यावे हैबसे अदुम अखंग अहिसिना हाइरिदुनेबा अदुना फजबल लोंदा इंग्लिश लेंगोंदा हाइ द कंप्लिसिट ओइ हाइदो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंप्लिसिट टू द वायलेंस हाइसे दे आर द मखोई मखुची यावे हाइनेबको अदुना मखोई को बे जिंदा लाइते हाइबदुम हाइनिंगी अदु ngसाइगी मसाइ अखोई कइनोगी मतांगदा ngसाइगी अखोई थोंग साबै मतांगदा 2.5 crore अखोई सुगी चौर मिलिटेंट सिंग न पी हाइसे सुगी मिलिटेंट की पैसा काइ दैनोबो अदु तागदी ngसाइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सुगो दिम वारी सानरे मोइना लंबी म सेंबा मफम म सेंबा दु अखोई एप्रिशिएट तौसेबा तबु द मैनर इन व्हिच दे इम्प्लीमेंट मधुने अखोई क्वेश्चन तौरिसे हाइबदी एनी ख्वाइदगी मसिला ताइसे अखोई मणिपुर की अथॉरिटी लेट्रे हाइनेबा मणिपुर हाइबी स्टेट से एग्जिस्ट तौद्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी लेट्रे रूल ऑफ लॉ लेट्रे एनीथिंग इन मफम द तौ तमदा इंफाल की नत्रगा सेंटर की नत्र मणिपुर स्टेट के अथॉरिटी लेट्रे हाइबदो अदु एग्जांपल ले पिरसे मधुगी अथॉरिटी लेट्रे हाइरबनिना ngसाइगी हाइबन मागी मफम की इक्विपमेंट मैम सिंग दो आर्मी ने प्रोक्तना मफम प्रोक्तना याब नतेबा हाइबदी इंडिया की मिलिट्री का कुकी लालबु सिंग के मानरगा आइखोई की स्टेट को अथॉरिटी से थुगाइरे स्टेट लेट्रे देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ मणिपुर स्टेट मसिदा चीफ मिनिस्टर ना ममिंग योइना इंफाल योइना चीफ मिनिस्टर ओइदना लेइबा लेंगासिना लोइमक तौरगा तुमिना लेसिलिसिना कइनो का मोइना मियाम जो सितेबा कमाइनो सिते मियाम से पैसा लेइबा याने खले अदुना कई दौरे मधुगी इंडिकेशन दुने 350 करोड़ काय थोरे आइसे इमाम मयाम से लुपा लिसिंग तरा पीरगा मोइसे लेइने न खले अदु मसी उसित्रि बसे मियाम ना ज्ञान तारकांदा आइगी इरमदम आइगी लमदम आइगी लइबा सेंमाइ लांबा याद्रिसे आई इरमदम योनबा जाति नते अखोइदी लिसिंग तरा योनबा यारो हैबसे इमा सिंग ओइबा यो मसिबो लाखुम थोयन खलेबा 350 करोड़ से काइथोको यारोय मसिना अखोइ मियाम से इस चाइरगा अखोइबु नमदबा यारोय मसि इलीगल ओय हाइबसे हाइबम ममथोय मसि इलेक्शन की मोटिवेशन तौबनी हाइबसे मियाम ना हाइबम ना संगदो अदु अखोइददी वारबा मतमनिना सही ओम सही अखोइ फाइनेंशियली कंप्लीटली ब्रेक डाउन नि फ्लाइट टिकट चलिनी फ्लाइट नते अनाब सात्र चप दुकान फंबा अखोई बिजनेस तौब गाड़ी लोनबा अदगी अखोई कनो असम असौ असौब मोरे चलम मयाम ngasi दुकान लोइनमक इकोनॉमिकली डाउन तौबदना अखोइना दे हाइब ngasi aina sum ngang nahan अखोइना अराउंड दिल्ली दे sum थोलागा वरि सानाका हौजिकती इरांग लेत्रे हाना दौनो इरांग लेबना तेन हौजिकने ना साथीरी नेबो हौजिकने ना साथीरी निममदि कइनो हाय कंदा हाना इरांग लेइंगै ददि थोरिंगै ददि अखोइ यादे हाइबि रेजिस्टेंस हम लेइनेबा हौजिकसिना विड्रॉल सिंडेम दा अखोइ ऑलरेडी अखोइ नॉर्मलाइज तौबै मोंग दा अखोइ सेंमाइ लिसान दसु यारे हाय अखोइगी लेइबै सिगी पिखरबा मफम सिले सिम यासन्नबगी मोंग मा लाइसे मसि अखोइना सुयायबम थोक्तेन खलेबा मामदि सिगी मोमेंट द मोमेंट सी मोमेंट्स दा अखोइ एक याखियो मिकुम दा अखोइ मणिपुर से कायरमने अदुना मसी अखोइ याबम थोक्ते हाइबसे अखोइ चंगी लेगांग मसीगी दमक्ता अखोइ होन लेगांग होन दे अखोइ मियाम होन ताबनि मरमदे अखोइगी इरमदम अखोइगी मणिपुर से हजिगले फेम्स दा अखोइना अखोइगी तुंगी जनरेशन दा थमम बाइबसे अखोइना सुnya यारो हाइबसे अखोइना लेफम थोइ हाइना हाइनिंगेबा सिगी मतंग सिदा सुमने ngसागी फ्री मूवमेंट गी मतंग दा जि गवर्नमेंट कई तवि लखते फ्री मूवमेंट दा नते हजिक मैतै सिंगी आइना मियाम दा हाइनिंग से हंदकी लान से मैतै गी सरु सरेंग थुगाइरगा मणिपुर जिंगाकोदा मैतै सिंना ngai atai community मैम सु याव हैबि सुमे अदुबु मेन ओइरबा यालन सरुचु थुदेगदी हगुप ngam gi film da torpa lani haibse akoina khangabani na akoi leiba community ko leiba furu khudimaka loina na ngasi maitai de attack to holeiba amuk tangkhul de attack to holeiba leng mai de attack to holeiba aduga amuk maitai pangal da su victim oirini ko haibidi tawriba pose khulai do na tawga tawuni and main oiba di kaino ha kanda suspension of operation se is a policy सिगी पॉलिसी से सिगी नियम से अखोइना रेजिस्ट तौद्रबा मसे अखोइना थेंगदा तागदी तुम कोइबा पीसफुल ओइबा मणिपुरी ओइबा ngमोइबा सिगी मतांग आइना रेफरेंस दं पिजगे
कुकी मिलिटेंट का सस्पेंशन ऑपरेशन 2005 ता साइन तौनबनेबा सस्पेंशन ऑपरेशन हारगा लालोबुसु नतबा सरकार का नोंगै कामनाबुसु नतबा पुलिस का नोंगै कामनाबुसु नतबा दो सस्पेंशन ऑपरेशन तौबो याब्रा यादेना अदु मसिनसु मोय नमथाग मखक तौवे नमथाग तौवे हाबदी सस्पेंशन ऑपरेशन लेबा कुकी मिलिटेंट सिंसिदी भारत की इंटेलिजेंस ना गवर्नमेंट ना तोंगा तोंगा लाइक रेफरेंस पीबनी मसीदी काउंटर इंसिडेंट नगा मिलिटेंट मणिपुर की मिलिटेंट से काउंटर तौनबीदमक्ता ऑक्सिलरी फोर्सेस सेमगलगा सेम मिलिटेंट खुलाई पीरनी तोलो पीरनी पैसा पीरनी सिक्योरिटी फोर्स तब यादव थबक मोई तौहलीनेब मयेक मपुचन सेंगदबसीसु तसेंगना सु मिलिटेंट से काउंटर इंसर्जेंसी तौबने हाइदेब रेफरेंस छत्तीसगढ़ सलवा जुदुम मैम ताबीरंगने को सलवा जुदुम से 2005 ता छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट की याथिंग मतुंगिना सलवा जुदुम से सेम मोइना हाइसे नक्सलाइट सिंग काउंटर मोगी नक्सलाइट तौनबगीदमक्ता ट्राइबल पीपल सिंग आर्म पाहलगा नोंगै पाहलगा मोगी मथक्ता हवनबनेबा मतम सहिदा प्रोफेसर नंदिनी सुंदर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अमा लेयेबको 5 जुलाई 2011 दा हाइब रूलिंग्स ना हाइसे कई सुप्रीम इंडिया गवर्नमेंट की स्टेट की मथौने प्रजा नाक्वाइसे अदु काउंटर इंसर्जेंसी तौबसिदी ट्राइबल तौब यादे अदु मसी इल्लीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली अदु मसी बैन तौ हाइदना मखोइना तौरकाना गवर्नमेंट ना सरबाजुदुम से बैन तौखिब अदुगी मतुंगा सरबाजुदुम की मकोक तो नेक्सलाइन ना हाखिबको आइना मसी सुप्रीम कोर्ट जज दो अंदा वाइस प्रेसिडेंट पद काद्रे अंदा अदुगी पोसी कइनो हागना सुप्रीम कोर्ट के मसी हाइनिंग मरमदी सुप्रीम कोर्ट ने याद्रबा हाइदी आर्म मिलिटेंट सिंग लान तौबाइबसे पुलिस ना स्टेट ना आर्मी ना तौबाइबने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सांग जजमेंट नि अदो प्रोफेसर नंदी सुंदर की माई जजमेंट दुसु खांगी प्रोफेसर नंदी सुंदर सु आई सुपरवाइजर नि पीएचडी की को अदुना आई आर्म कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल इकोनॉमी मणिपुर ने थेसिस आई पीएचडी फंगजरपसे अदो मदुगी पोस्ट मुन नै नव मतमदा हजिक मियाम ना हाइगदबसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के कुकी लालोगो पैसा पीबे यारोय अदो पुकी लालोगो सिंसे काउंटर इंसर्जेंसी ओरेक्ट्रे बसिती काउंटर कम्युनिटी ओरेबा काउंटर कम्युनिटी ओबेदा नतना बोट काबसे मोई मथंग मन कारे थोंग साबदा मोइना ऑर्डर थोएबा पैसा मोई पैसा लेरे अदो मसी याम थिना इल्लीगल ओइबा तसेंगना इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस ने आर्म फोर्स किसी की सस्पेंड ऑफ खंगदे अदो सिटी स्टेट सब्जेक्ट नते हायाब्राबा सुप्रीम माई सुगी रूल रेगुलेशन दा स्टेट की सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट मसी पोसे एनी मॉनिटरिंग कमिटी ने रिपोर्ट मा सेमनी रिपोर्ट ना मु थागला कांदा ए मोइन वायलेट तौरबनिना मसी की सस्पेंशन ऑपरेशन टर्मिनेट तौगी राइट से स्टेट गवर्नमेंट दा लई हाइदना प्रोफेसर अखोई ओजा कनोना मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओजा अखोई की ओजा प्रेमानंदना हाइदुनेबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओजाना अखंग गए हाइरे सुसी स्टेट की सब्जेक्ट नहीं मोइना लोथोप याय हारगा माना अखोई सब्जेक्ट नते आई मी सिट्री नत्रो मियाम दा नमथा गौरी नत्रो से सिगी नमथा से मियाम यारगा पैसा पीरगा नोकेन हल तौरगा 350 करोड़ पी मियाम याबम थोकराबा यस मशीन आइना हाइजनिंग अखोई मियाम प्रजा ने याबम थोकते आई प्रजा ने आई केंद्र ने आई चीफ मिनिस्टर ने हारगा सगोफम जो थोकते मरमनी मसीदी चीफ मिनिस्टर स्टेट मैम गिनेबा स्टेट खुदिमा गिनेबा चीफ मिनिस्टर से आई केंद्र नतेबा आई केंद्र होगा चीफ मिनिस्टर को तो आई केंद्र होगा आई एमएलए हो स्टेट की होगा स्टेट की पॉलिटिक्स तब मतलब मियाँ हाइबम थोकते अदो सू से इट्स एन इलीगल इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल अदुना लीगल होगा इशूदसु अखंगैसिंगना सुप्रीम कोर्ट ता सलवा जुदिंगी मथक केस तौखिबो दुमाइना मणिपुर की लीगल एवेन्यू तौबम थोई अदो सू सिदी एट एनी कॉस्ट मसी याबम थोकते हाइबसे अखोई मियाँ नो वफम थमनिंगे नाइ थमजनिंग याम फजबा हुजिकी लेरी फिल्म सिदा मणिपुर दा हुजिक लेरी बा सिदा ममांग सु थोखरब थौदोक सिंदा खुदम मोरकांदा सु सिदा मणिपुर ओहेल लेबा फिल्म सिदा एखोई सुगी मायोक तौबे याबा थबक सिंग जंक्शन बे याबा लंबी सिंग थंबीबा याम थगसरी मखा ताबसि मादा लाक्सगे सुगी मताई मतम लौजरोय हुजिक तौदोइ सिमा नैदियाम नै कई पामिनो सेशन पियो हाइ तादी मणिपुर की लेंगाक सिना सब मानना होम मिनिस्टर हाइबम संगेबा सलवा जुदुम जे सुप्रीम कोर्ट ना तौगिबो दुमाइना सिजे नंगी काउंटर इंसर्जेंसी नक्सलाइट लोइमक से ट्राइबल पॉपुलेशन आर्म तब यादे है जजमेंट लेरबनीना हजिक सू से नखोना पामी फोटो इंडियन आर्मी पुलिस ने तौरो सी कुकी लालोबुसिंग डिसआर्म तौरो मोइदी अखोइदा हालबनीना हाइबसे लेइबा चीफ मिनिस्टर मयामसिना पुलप चलगा होम मिनिस्टर हाइबम संगेबा अदु हाइगदो मोइना जीजी तौरगा फमुलेपु तौलेदी यारोयबा अदु फमुलेपु तौ अदुना मोइना फोर्स अमा संगी लीगल एडवाइजर संगी अदु लेंगा की लेइबा मियाम से
시나 모이 델리다 나무 감들가 소록 콜라스다 방타 타라 야로에바 소록세 사나나 라이방 타르수 생마이 란드디 모두 까나로에바 아두는 윌 레범 상이야 아두마이나 감네 바보 바사이가 미사나 로엔 오더기 마타기 마나 ke notok dure haise adu supreme court adi loen order se state subject ni haise Hai. Supreme Court na haibu de nati Ah. mi ka law da le le jeta le jere ba du ne haise du tadi adu ki post ka dobe ko ne yari no ka dobe chala oh du ya chala wai bo law no da se amani po sakar na pai de Hoi. BJP ke adu ki pot ne se ngani ni BJP se le me chumda ba hai se BJP na sasun pai su ya ba Hoi. do du phajana nga kan Ah. BJP na sasun pai su ya constitution phajana chatkane hai ba de good Dai jo ba ai adu na ba adu na ta na law and order su chatra ba li su su chatra ba mana sak sak da chu am cha da ai ko je na sak da na hang le ra ga di yam pabung yam nuai jare zik ngasi matam se yam kanu silak pani na koi makha ta bada du kum lei